Ami durante ami hindi tulang beng. Bogunya osan mah ya tos laran nih. Ansa taruh, udah ben kapas, pupu panen dia, udah ben lah dia, pupu gagal panen. 50% makala, 50% lahalo. Baik itu sahaja ni lalli nol, il maro makona ida tengges ni je. Ne presiza na ayah lolon. So the price of the rice goes up. So the imported rice also goes up. So that's a problem in this country, yes? Maluk sira, realidade hatudu katak Timur Leste importa foos barak husi liur. Idane halo ita pergunta quando ba produsaun laran. Itene governu mak tau minus konsiderasaun ba produsaun laran ou Serake itene natar-na'in sira mak barok ten? Ami usi casa de produsaun audiovisual ba suru natar-na'in sira ia pos administrativo Maliana suku tapo memo ia município Bobnaro onde buka resposta ba pergunta ia leten. CPA rona natar-na'in sira preocupação ba sistema irigasaun Maliana II nebe mak abandonado ia tinan barak nelaran. Hamutuk na fating o CPA, ya dalam ba Futuru, lian-laek sira. Ani natar-na'in abandona, começa os tempo Indonesia kedang. Nebe amila halo, ami hare babe udang beng ho irigasaun ne la primiti, enta ami halo dit haleteng neba, lisuk dit ho ema. Nema Agosto dos Santos, ni natar, ni abandona deste tempo Indonesia to agora. Nia deha, nia tinggi bahalo lisu koe maserung nia natar, hodune hatamba nia muris lor-lorong nian. Hanesa natar-na'in ida, Agosto dos Santos, tinggi halai natar depende ba udang beng, tamba irigasaun at. Hanesa mos, ho natar-na'in sira seluk. Sira teteng katak, laos irigasaun det makat, mai be kanu sira nebe liga ba natar sira la diakona. Las irigasaun det tun mai kanu bedalan neladunjak. Enquanto bene iha, ambele halo modo, ambele halo batu tambah bene pomorisita. Nel manira no le, bau neja ke belkan sagal kan bele Kalau sagali ni ai bare otole hin mission olti. La popolazione hetan una 4 toneladas cada hectare ne sera contenti ono. Mas agora ne la hetan. Muris agrikultura ma comunidade sira depende bahanesa rendimento ida onde sustenta uma laran. Tuir sira be mak muris, la ia be sira label hal botina, mas que sira ia rai potensi ba produs hare no modo sira selo. Acontece ia posto administrativo Maliana, município Bobnaro, nebe mak durante ne comunidade sira halai natar acesso be husi sistema irigasaun. Realidade hatudu ia sistema irigasaun rua. Irigasaun Maliana I nebe mak funciona hodia, mai be irigasaun Maliana II localiza ia suku tapo memo ne kondisaun la diakona. No irigasaun idane fornece be ba ia natar hektares ring rua atus lima, area potensia ba produsaun hare, mai be hektar balondet mak tinang-tinang halo kolheta utiliza udang beng. CPA hak basic ba natar-na'in Agosto dos Santos, no Oscar dos Santos, hodi rona serne preocupasaun
konaba tanbasá mak sira lahalai natar ia tempo barak nelaran. Ihane ada natar-na'in ia hektar sanolo. Oh familia nebe ami umalarang idanenya. Tamasa ita bot la continua halo natar-na'in abandona de tansá. Abandona tande B. Tambah irrigasaun at entau tohing lorong uluk. Au halo natar-na'in ia hektar sanolo ne iha karom barak. Mai be au husi kela tambah de irrigasaun la iha. Irrigasaun agora lato hene mai. Leuro na ita husi kala. Leuro ne desde ita ukunan ne ami husi kelana. Tandi tempo Indonesia halo irrigasaun ne atona entau to agora raine abandona tambah irrigasaun la iha. Uluk ya, uluk kita kuda barak. Kuda barak, uluk ne kuda barak. Mai be ita ne governu dia natu be foti be produtu ya ita ne rai larang. Mai be oinsa natar hektar sanolu ma abandona helansane. Hare babe udam beng ho irrigasaun ne la primiti enta ami halo dit iha letek ne ba. Lisuk dit ho ema. Nina resultado ne momentu ne kari dit tambah be kari dit ento nia hetan dit karong metang ma ruanolu. Abandona total. Ami ribuan hektar, termasuk idane, ribuan hektar. Antara ribuan hektar ne 50% makalo, 50% lahalo. Tumbaserne lahalo, tambah belato. Tempo uluk, ita la sekolah bosok, kareta barak mak lori labele, hasil. Ne hasil la salimar. Mas agora hansa ohin tiuniane paling retida. Soke itanya irrigasaun malajak. Laus irrigasaun det tun mai kanu bedalan neladunjak. Ia natar-na'in ida naran Delvina Lopez hateteng nia ia natar hektare sanuru singhat nebe mak tempo uluk nia kuljeta dala rua. Mai be agora nia abandona nia natar tambah irrigasaun ladiak. Ami halo ia momento tempo Indonesia. Mai tama transmigrasi ya 82 ami raine la abandona tambah irrigasaun lancar. Nebe tinanida ami panen dala rua udanian ho bailoronian. Depois ya dene ami continuasaun mai to 2015 husi agrikultór simu projeto ida naran Serake. Antau iha idane hau momentu ne hau hektar sanolu hau garap dala ida. Ami halo grupo ne hektar sanolu ne kada ema ida hektar ida. Antau iha momentu idane ya 2015 ne hau panen 80 toneladas. Mabe iha momentu neba tempo dene iha papa nebedet fatin hototo dan povu kuda i governu sosa. Mabe na realidade momentu idane como governu mausan laya ka mabe amne hasil idane la sosa mabe amne hasil idane hansa batida kar la sai vale batida. Nebe ami fa anutuan ho di suporta fale amne wansiro di sekolah. Depois 2017 18 Mei atehadata amila halo tambah irrigasaun la to. Maliana II nene hahan la sosane toko hahan, produsaun. Mai betinan komesa 2020 ate agora nene hotu tambah dala rumah mos iha por causa mudança climática e depois irrigasaun la dia e depende ba udam beng karek ite hansa batira karek hansa taru. Udam beng kapas pubu panen dia, udam beng la dia pubu gagal panen. Além de ne, ia natar-na'in balong tinang-tinang sira sempre heng udam beng, bahalai natar. Sira konta mai CPA, realidade ne bemak sira hasuru. Durante ne ami hendit udam beng, mai kanu aminia iha, mas ami simudet ia parte dalan kelaran det, hodi heng udam beng, udam karik, be kanu ne mai, pra udam beng ne mai. Be durante motabot ia neba tama mai mas agora nunca jes tama e to agora rai nebe maka betur ne ami halo ida bela tur ami la halo tamba be kanu la iha e la iha udam beng karik enta ami la bel halo de lolos haunian ne kuda hutuana dese horbentul tamba det udam la iha na faten hikere kalau inel loy atau il kanu yo sebasa tama ento ms bele hihilio no. Agora inel lo ini kan hihilio hanesan i kolek sokate. Enquanto bele iha ambele halo modo ambele halo batu tamba bele pomorisita laos me tehinlit natar lai itania rai iha antau bele iha ambele kuda modo
puasa sanebe mabita bele faang. Tambah dit bela ya, anto ita label halte ida. Janeiro até março né, ita hinlit udam bem para halo natal bem. Selik ita halo. Agora ita 24 anos não mais sidau. Ami sempre tinantinan hasuru dit bebe tung husi letele mane udangona. Ami hototo rame-rame bahamos. Be ya neba para be udam bengkarik lori bene ba bayakanu bene para maihane. Ami durante ami usamo idane. Sira laya. Irigasi iriane hatama proposan dala tolu. Katuas desa memang lakin seihane ba. Sira ihane ba, anisitu ihane ba. Ema Maliana II. Ema memu. Ne ritmo sih la Saída la preocupaida. Ema mas tinan lima ita wotaba sira. Dia kami halo irigasi. Halo bemos. Hene be. Laiha. Sira bosok mabarak liu. Poti ida hatene ida mosanesa. Na sira hanoine sira ne osan ihaona sa karta mewa. Pogul haleri kelari. Senhor Joaquim Gomes Lopes, nudar sif suku tapo memo haktuir katak. Ho irigasaun nebe makaat, fo impacto tebes ba produsaun hare ia ninia suku. Ita populasaun hatene una 4 toneladas cada hectare ne será contente ona. Mas agora raune la hatene. Nebe hatene det ma 2 toneladas ou 3 toneladas. 90% sosa han importado. To população sira halo bazar ilegal det. Tambah idanemak bele suficiente halo ahida por la bele mate. Agora se idane estado tau salah bahanu komandare. Peni atu mate onane. Netende ser nia bok-an kan nia mas imoris. Netende bok-an. Tambah siram lakoi tambah ita timor ita costume katak bele kiak mas bele muris. Equipa CPA Mos hak besi ba companhia Acelda nebemak durante ne sosa produto hare ia município Bobnaro. Tuir senhor Hizino da Costa Freitas katak produsaun ia Maliana menos razaun ida tambah irigasaun ladiak. Yang Maliana 2018 companhia Acelda ba sosa ihane ba direita sosa ihane ba. Produsaun sai makaas sosa lahoto to ha marende de tambah husi distancia husi boko ba Maliana dok Maliana ba fali boko dok então ao sosa lahoto au husi kela poinda dau nemak koko ba fida fali me produsaun lahane sang 2018 produsaun tuntia uluk ida be 2018 ita hau sosa 250 toneladas. Nah, poinda dau 2023 ba fali ni hatene 40 toneladas. Idane significa tung makaas los. Ini impacto ne primeiro ita hareba mudança climática. Udang nebe tau la tuir tempo. Segundo ita hare irigasaun nebe maka atfobe ba agrikultór sira ladia. Maluk sira, horas na dadão, equipa husi casa de produção e a hela irigasaun Maliana II, nebe localiza e a aldeia Pip Galak 2, suku Tapomemo, posto administrativo Maliana, município Bobonaro. Maluk sira bel hare, husi haunya parte Limankaru, fronteira husi linha Indonésia ninian, no ida dadão hau hambrikne, fronteira husi linha Timor-Leste ninian. Tirmai tabare hamutuk, condição na situação real no atual baía esquema irigasaun Maliana II. Ne ita agora ne ya irigasaun intake irigasaun Maliana II. Ya mota malibaka. Boleh explicar pating ini tamu sama ni condição assim? Nia condição sana tambah konstruksi dan kleurona. Ya renovasi intake ne ya 1993. Mas konstruksi ne ya be 1984 halona konstruksi. Ini at kleurona pating. Ne at kleurona. Ne adna depois de ita independência la fusi. Ne maioria tabo mesmo mas ida be suku saburai mai hanene serane sekitar 20 ou 30 hectares. Menos alternativo ida nebe maka ita atende emergência maka itanya equipamento pesado, escavator. Quando necessidade precisa ona ihane how tem
apresenta bahau na direção irrigação nacional, depois direção irrigação nacional aloca ona escavator maiane hodi atende comunidade takabe husimota depois sekari ya kanularan maka tahuten na kono musu se normaliza se asai fosera. Hanesan diretor cessante Serviço Agricultura Município Bobnaro hateten katak. Questão idane sira sempre hato ba Ministério Agricultura. Konsiderasaun husi nível município, husi batina depois de ukunan ita sempre questiona e halo relatório verbal e encontro ita apresenta por escrita mas ita relata. Ia dili CPA hak basic an ba NZO lahamutu kodi rona sene perspektiva kona ba tanbasá irrigação Maliana II tinambarak ne larang la funciona. A alocação orçamento para o setor agricultura né por volta de 2% hoje total orçamento. Então se 2% de né lá na tonga tu bele desenvolve infraestrutura de irrigação para tu ajuda tos na sira. Mas que é passado a agência Sirabalo, governo está usando a hare infraestrutura bobot siramos por exemplo a Saída rona irrigação barak halo iha município eu inclui Maliana. Mas ba Maliana II idane ita hare kata ladung sai prioridade. Tamane maka ane se tinan ita hare iha verbo orçamento mosu atau halo reabilitasaun hadia incluímos irrigação Maliana II. Mas no fim karek buat halo buat kikuan det karek aluga ga ensemina ba dexa ga o escapatora tu hamos det mas la hadia ho sério ga atau insa bele duni hadia para bele fornecer be. Equipa CPA hak basic ba parte Ministério Agricultura direção irrigação kodi husu tambasá mak irrigação Maliana II at ia tinambarak ne larang. Senhor Jacinto Gama acrescenta mais CPA. Esquema irrigação bot ne bahate ta thalamos ni objetivo atur ribe ban ba. Selama idani ita nuka abandona katak be na fate ban ba katam ita usa máquina pesada. Nebe sempre halo. Ita nuka. Agora tambasá mania liur nia esquema ita la halo. Processo idani ita hal estudos valene ia 2015 ita halo processo mai ita pois governu ita mai ami nudar técnico am sempre hatopa idane halo mas decisão as ami usir ban berda idane osan sei nekan ting pae agrikultur ne beporsi idane irrigação ne beporsi ne sementar imi halul ida lai kanu be depende ba be ia depende ba udang depende ba be ia motolar. Ni motolaran menos, otomatis natar-na'in menos. B ni tat ba belama susen be makmai. Jalan satu B konen ba se stabil na fatin. B mai na fatin. Mas tanpa esquema irrigação nevenia facilidade lado dia sepanjang perjalanan katan sipits katak nia silakon lu begitu katak husen ba nene 100 makmai mas ternyata tahun natar-na'in mungkin sampai 70 dit kan ida 30 los na sipits dia. Tuir Senhor Jacinto Gama direção irrigação ia ona plano atau halo konstrusaun ba irrigação Maliana II. Indonesia, Timor, headwork Indonesia. Idane mota malibakan ya tumban ba. Ita taka ihane, ita futi ni elevação sai. Oi ni dia 10 hektar dari rumah ni. Ida ikuliu, ida nene lebih rendah. Oh ninya levelnya tunliu, duke ninya. Usama bebel sa. Mas nem ihane ita o estudo sobre nene sira foti ninya bolon dia ninya bekres ninya topi nene ni foti as liur area nebe atau yang paling tertinggi ni foti nene ni osida ni ba min kanal to ene osida ni be sekandar be kanale ni to bitun bi be ni seso ihane ni seso ene ida fale ni so ene berarti osida sirna ala yang mutu ko tu be sirne se ala to ene ni situ ni futi rehun ni situ anba lebe husi nene ita hal ni werne ida ni ormata ni ruang ngota tuma ita taka hal ni ormata ruang ida ba part Indonesia ni sirni sistema dia kali ita lokale ormata hela basira ida ma ita ne ma ita halo ni nia sekondari kanale ida ne 1 kilo 4 kilo makto elba 2 kilo ne metone 2 kilo husi dene ne dia kata area nebe oi natar-na'in sira temi ne deskobre hotu waira facilidade sistema irrigação dene ne dia e ami agradece tebas basiran batam
momento começa os estudos, começa os ami tam irane tem que sira mas tem que cooperar ami para te sira tem que halo declaração, sira en bana cooperar capaz mas. Ho sirne serviço ne durante ami orienta sira halo, ne feedback mak sira hetang no be projeto. Tina irane se realiza nia de construção. Molok atau sai mai construção e faz lubu kita mo itali mas faz sirne itali hotona agora tamana ia processo tenderização. Orsek mak Direção Nacional de Irrigação, o Ministério da Agricultura manda documentos toma quando ba tenderização ba ia CNA atau halo processo de tenderização. Wanhira equipa CPA hato carta pedido entrevista ba parte Comissão Nacional Aprovisionamento, hodi husu onsa ho processo tenderização ba construção irrigação Maliana II. Maibe husi parte CNA fode resposta via carta ofício. Nebe hatete katak processo tender ba construção irrigação Maliana II ne sehan tempo fulang 5 to fulang 9. No implementação ba projeto ne tentativamente sehahu ia fulang agosto ou setembro ni laran ia tinan idane. Ministério da Agricultura, Direção Irrigação Nacional hatete katak. Se facilita treinamento ba grupo sira nebemak se controla ba esquema irrigação Maliana II. Wanneer esquema irrigação é pronto, ita sei tau ema hodi heng ormatam bolo dia gatekeeper. Idane nia satu paketo esquema irrigação né. Depois outro dia ise ia associação ida dia grupo usabe se tangani ose fazer treinamento, o ensaio sira bel usabe. Jadi ita começa be faive. Idane sempre for be treinamento besira ne hamutu ko JAYA. Experiência dia kida nebema governu bel hare tuir mak projeto irrigação Maliana II. Nebema construir husi JAYA. Tuir senhor itu mimpi durante projeto ne sira fornece beba natar-na'in sira no tau matam ba promoção produtivo. So last December our project terminated, but during the 7 years project we dealt with the promotion of the production and water resource management and also the supply. So many things dealt within the project, how to create the value chain of those domestic rice. So I think the ministry already having a good experience during the project, how to deal with those things. Idanema ka sistema irrigação Maliana I, nebe funciona diaglos, no fornece be banatar ho total hectares reunida 5 nulo. Turmai tebare hamutu condição real sistema irrigação Maliana I. Agora ni funciona diaglos banatar hira. Ni funciona dia banatar 1050 hektar. Ya posto Maliananya, nebe maka komunidade agrikultur sena usare usi suku 5. Ita Surabaya hare ne tinan dal rua. Mas ita Surabaya horticultura la tinan da bedalahat. Tambah dia kuat hare, dia kuda modo. Quando to tempo ihane bele tanto kalau Saída hotu bele nansa hare bele to 2000 resi. Balu likisamos mais sosa, balibomos mais sosa, dilimos mais sosa, fanrasi que anemos ia. O hare bele ajuda a economia família nenian, reduz compras by have foos né. Tuir JAYA sira ia plano atfa experiência técnica nebe makalau e irrigação Maliana I, ho governu relaciona ho irrigação Maliana II. If the government wants us to be involved, then we will deliver that information to Ministry of Foreign Affairs Japan, and whether possible, then we will join. But I think we have a plan to send one expert to Ministry of Agriculture, and he can follow up the work of Maliana I project. So during that process, he may be able to provide any advice or any recommendation to the Maliana II, so that the techniques or methodologies developed in Maliana I could be also transferred to Maliana II. So that's the possible areas of collaboration. Tuirnia
Governu tem que a política dia kida hode encoraja agrikultór sira nune hasai produsaun laran. Senhor Ito mimpei haktuir. If we want to encourage local rice production, we need a good policy. How to balance between the imported rice and also the domestic rice promotion. For the domestic rice production promotion, I think we need a kind of incentives or good environment for the farmers to join in. So that kind of policy has to be developed by the ministry. Benefício nebe natar-na'in sira hetan ia irigasaun Maliana I, saya hanesang esperança boa tidak ba natar-na'in sira ia irigasaun Maliana II. Sebuah hira irigasaun ne halo permanente ona. Se hakarak desenvolve no setor agricultura ne sério, investe em natar. Em vez de tina ainda comunidade ser halt natar dalira, obriga ser halt dalarua. Fo beba sira. Bene stabil hanesan irigasaun Maliana I mos siramos bele hanesan ami habne. Ay pogunya maidan eret, buat tulaya. Yang penting irigasi ne quando governu sira halau ma dia kotuona kontenti ma ya pogunya osan ma ya tos laran ne. Ay hakaralos no layan ito hakaralos. Ito hakaralos no nagyaya ko. Supaya bele na mo salay hihili. Thawen hihili o kala ilatika. Sekali estado tau matamba suku tapo memo comunidades seila sosa hahan e mercado. Ami agrikultór mos presiza JAYA. Quando ne halo tu ne ami JAYA. Ami bele halo ma ami halo bele buat barak. Maluk sira, tuir natar-na'in sira katak, se irigasaun Maliana II ne funciona hodiak, sira bele kuljeta tinan ida dalarua, sira mos bele kuda aihan sira seluktan, sira bele halai natar la depende ba udang, nomo sira bele fang tamu munisipio seluk. Maski nune, tuir NGO lah hamutu katak, kada tinang governu sadet, sempre aloca orçamento montante kik ba setor agrikultura. Realidade sira hanesang ne, halo ita duvida ho seriedade governu nian, atau habura setor agrikultura ya Timor Leste. Lolos ne, irigasaun e Maliana I, bela sai ona experiência, o exemplo nebe diak ba governu, atau hare kono ba sistema irigasaun e Maliana II. Ministério Agricultura tatule mai CPA katak, sira ia ona plano atau halo konstrusaun fong ba skema irigasaun Maliana II. Ita heng atau plano idane, laos mehedet, nune agrikultór sira, bela halai fan natar, nomos ajuda hasai produsaun e laran. Maluk sira, toban edet itene hamutu. How egas bentas sound este buat Futuru. Obrigado barak by tansá e adeus.